Mistoqsijiet li l-ġurnal Malta Today bat li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru waslu lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jibda jinvestiga wieħed mid-deputati nazzjonalisti fuq akkużi ta' korruzzjoni. Sa issa du mhux magħruf isem dan id-deputat nazzjonalista li huwa wkoll assistent parlamentari. Fih dan il-grupp parlamentari tal-Gvern hemm kollox 8 assistenti parlamentari li wieħed minnhom qed ikun investigat. Id-deputati nazzjonalisti li qed iservu ta' assistenti parlamentari huma Frederica Zoppardi, Charlo Bonnici, Robert Arrigo, Franco De Bono, Beppe Fenegadami, Peter Mikallef, Philip Mifsud u Stephen Spiteri. Minn dawn wieħed minnhom qed ikun investigat brabta ma' font li allegatament kienet jintuża biex jixtri lil plejers. L-istess ġurnal li rrapporta din l-aħbar qal li Lorenz Gonzi ma talabx għad-deputat nazzjonalista in kwistjoni biex jisma' l-verżjoni tiegħu. Il-Malta Today qalet li għamlet kuntatt ma' dan id-deputat parlamentari u ċaħat l-akkużi kontra tiegħu. Dan id-deputat parlamentari qal li min qed jagħmel dawn l-akkużi qed jipprova jħammeġ ir-reputazzjoni tiegħu.